Podjela bodova u susretu bitnom u borbi za ostanak Rudeš-Cibalija 1:1 najpravednije, jer Cibalija je bila bolja u prvom, a Rudeš u drugome dijelu. Obje ekipe su najavljivale pohod na pobjedu, Rudeš nakon uspjeha u kupu, a Vinkovčani nakon prvenstvene pobjede protiv Slaven Belupa željeli su ući u novi niz pobjeda. Iñaki Alonso uveo je nekoliko novih igrača u početnu postavu. Čondrić mijenja Picka, Barbarić je kartoniran, pa je Borevković s Mesarićem na stoperu, a Franić desno. Vuco je ponovno u prvih 11, a Svraka prvi put od početka. U ofenzivnom dijelu desno Turčin, lijevo Karlo Lulić i naprijed Mario Budimir. Mladen Bartolović bez Brkića, Muženjaka, Vojkovića, Vitajića i Peričića na golu je Šubarić, ostatak obrane standardan. S desna na lijevo Karamarko, Zgrablić, Ikić i Rubić. Plum je jedini kao korektor veznog reda, Štrkalj, Galić na bokovima, Pervan i Stepčić zaduženi za kreaciju, a Dabro za realizaciju. Početak dvoboja miran, a već od 10. minute Cibalija je preuzela dominaciju u posjedu i djelovala ozbiljnije i opasnije. Prvu akciju, koja je donijela malo uzbuđenja, gosti su složili u 18. minuti. Štrkalj je ubacio s desne strane, a Franić uspio doći do lopte prije Galića. Nova prijetnja Cibalije 2 minute kasnije, sada je Galić ubacio, Dabro dobar u skoku, ali lopta odlazi pored stative. Rudeš je strpljivo čekao svoju prigodu i dočekao je u 28. Pavić i Lulić odigrali su dupli pas na lijevoj strani. Povratna lopta Pavića pronalazi Svraku koji puca izrazito loše. Najbolja prilika Rudeša u prvome dijelu. Bolju igru u prvom poluvremenu Cibalija je konkretizirala u 37. Vrlo kvalitetan ubačaj Rubića, Štrkalj dolazi na loptu pored neaktivnog Pavića i lagano ubacio u mrežu. Njegov drugi gol u ovom prvenstvu. Rudeš Cibalija 0:1, 37. Veliku prigodu za povećanje vodstva propustio je Dabro u 40. Kontra Vinkovčana, koju je povukao Štrkalj, uposlio desno Pervana. Njegov ubačaj nije raščistio Turčin, Dabro je palio iz voleja, a Čondrić bravurozno odbio i zadržao Rudeš u utakmici. Na kraju prvoga dijela još dvije prilike. Prvo u 44. Rudeš prijeti nakon prekida. Budimir najviši u skoku, no lopta odlazi pored stative. Dojam je da je Budimir bio precizniji, da to Šubarić ne bi mogao zaustaviti. Posljednja prigoda u prvome dijelu bila je za Cibaliju. Štrkalj je probio desnu stranu, vrlo lijepa lopta pred gol, ali je Galić nespretan. Cibalija bolje u prvom poluvremenu, 57% posjed lopta Vinkovčana. Rudeš nije uputio niti jednu loptu u okvir gola u prvom dijelu. Prva prilika u nastavku je za Cibaliju u 55. Slobodan udarac u jako dobroj poziciji, 20 metara od gola po sredini, ali je Stepčić izrazito neprecizan. Rudeš je ostavljao sve više prostora u defanzivnim redovima. U 57. Galić je podvalio za Dabru, zaleđa nema, ali Čondrić ponovno uspješniji od mladog napadača Cibalije. Rudeš je preuzeo dominaciju u posjedu. Cibalija se povukla i čekala kontru. U 61. Rudeš prijeti iz prekida. Korner Lulića, Franić je u skoku, ali lopta opet ne ide u okvir gola. 3 minute kasnije nova prigoda za Franića, uposlio ga je ponovno Lulić, prošao je Zgrablića, ali nikako pogoditi okvir gola. Prvu loptu u okvir gola za Rudeš uputio je Kamenar u 70. iz slobodnog udarca, ali bezopasno po Šubarića. I onda izjednačenje u 74. Lopta Lulića u dubinu, Zgrablić ispred Budimira nije idealno odbio, Šubarić izašao s gola, htio uhvatiti loptu, ali je Budimir bio brži i odličnom reakcijom uspio izjednačiti.
5. gol Budimira zabio je posljednja 4 za Rudeš ili 5 od posljednjih 6. Do kraja utakmice Cibalija se malo probudila, ali niti Vinkovčani niti Rudeš nisu stvorili ozbiljniju prijetnju. Prvi remis Cibalije u ovom prvenstvu, njihov 13. bod, Rudeš je ostao s jednom pobjedom i osvojio 8. bod. Mislim da smo bili tijekom cijele utakmice po meni bolji protivnik, čak pogotovo u prvom poluvremenu gdje smo imali mislim još 3 jako dobre šanse. Da smo otišli na 2-0 ili 3, vjerojatno bi utakmica otišla na našu stranu što se tiče sveokupno bodova 3. Međutim, kažem, uzeli smo bod, uspjeli smo ostati neporaženi, ostavili smo Rudeš iza nas 5 bodova, tako da evo, s tim mogu biti zadovoljan, kažem, ali ostaje možda mali žal, jer smatram ipak da smo možda zaslužili cijeli plijen. Cibalia in the first half is better with us. The most important is the team in the second half good reaction, draw the match, nil the match, and then it's possible, no? Cibalia in one counter-attack he make the second goal, but I think in the second half we are more near to score the second goal. But today 1 point, this is not enough, but we come forward.